Gurau-gurauan masih terasa dalam bayangan. Setiap detik ingin bersama memadu kasih. Apakah hati देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku datang ke kota Madinah melepas. Kenapa sih sekarang cewek cantik sukanya sama yang berduit? Enggak juga ah, buktinya gue suka cowok yang apa adanya. Yang bilang lu cantik siapa? हाय मेरा दिल चुरा के ले गया चुराने वाला मेरा कातिल. gua sudah ku pujuk merayu, kini engkau kembali padaku. Maafkan semua salahku dulu yang pernah. Emang kamu sama sebelum-sebelumnya kayak gini pacarannya? Ya udah, kalau kamu nggak mau ngeblok sekarang, aku DM mantan kamu biar dia aja yang ngeblok kamu. Kamu kok jadi ngekang kayak gini sih, Yang? Aku nggak ngekang, tapi aku cuma duduk dengan kaki terbuka lebar. Itu ngangkang, Diminten. Abang jangan lama di